Check 1, 2, Thousand Music Empire. Empire bisubiremo. Every time we ahead is updates. Sports updates. Yes. Niki kigezweho muri Cyberpunk. Kari byinshi byabaye muri weekend ni byinshi. Ubwo nagushuje rwose. Byabaye muri weekend ni byinshi ariko ngenda ndagushuje ndakuramukije. Ibyabaye muri weekend ni byinshi. Ndagusuhuje. Ko ndagushuhuje habaje ibintu by'amashu. Ariko byabaye muri weekend byo mu mikino ni byinshi, mu mikino ariko reka duhere ku biri ku trending ubu ngubu. Uyu munsi dufite trend ikomeye cyane ngo the wait is over. The wait is over. Over and over. SK Radio yaronshinzwe ku mugaragaro uyu munsi kuri iyi tariki. Radio ya Sam Karenzi ikorera ku murongo wa 93.9 FM. Yaronshinze iri kumwe n'abanyamakuru b'inkorokoro kandi bakomeye cyane mu gisata cy'itangazamakuru. Twavuga nka Kizigenza umuyobozi wayo akaba Uwera Remy Maurice, Uwera Jean Maurice nayimuhaye Karemi ariko yitwa Uwera Jean Maurice. Yari umuyobozi kuri RBA mu gitangazamakuru cya Magic ariko yasanze Waramutse Rwanda n'ibindi bitanga ariko no mu makuru no mu reporter mwiza cyane w'amakuru ya reportinga neza amakuru. No umuyobozi wa SK Sports. SK Sports ni duka bndi kubivanga. Sam Karenzi SK Radio nanjye nari mbaye nka Rikari irimo ifungurwa iyo radio. Rikari yagize ati iminota 180 mu kiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda kuri 93 n'igice kimwe. Yibagiwe boss we yibagiye ko kubanza kamutima ababyeyi. byari kugaragara nabi ku munsi wa mbere. N'umwana burya yakoraga amakosa ku ishuri ku munsi wa mbere ntabwo bapfa kumutuma ababyeyi. Ariko bakubita inkongi. Kuri inkongi ya yashobora kwirya. Icyo twavuga rero kuri uyu munsi udasanzwe ku buzima bw'umunyamakuru Sam Karenzi ndetse n'umuryango we muri rusange, ari kumwe na umudamu we mwiza cyane. Sam Karenzi rero yishimiye uyu munsi, yashimiye Imana, ashimira igihugu, ashimira amahirwe yose yabonye muri rusange. Kandi kuvuga no gutaruka ariko byari bikwiriye ko ashimira n'abari bitabiriye uriya muhango udasanzwe wo gufungura radio ye. Yaramaze imyaka irenga 16 rero akorera abandi cyangwa akorera ibindi bitangazamakuru. Mu mateka ye magufi nuko yabaye umunyamakuru kuri Radio Salus igihe Radio Salus yatwikaga na bimwe mu bitaramo byinshi bikomeye bibera i Butare. Ahavaza kuri 10 ntihatinda kubera ko yarazanye urukiko rw'ubujurire. Urukiko rw'ubujurire rero abonye urukiko rw'imikino, abonye ko urukiko rw'imikino harimo ikibazo kubera ama operation yaratangiye gukubita arasa amabombe muri zanzu zibiremera n'ahandi. Babona ko bitazashoboka, bamuhaye ababyeyi bamuhaye isinde abagiye ku bindi bitangazamakuru. Yahise ajya kuri Fine FM aragenda ajurira rwa rukiko rw'ubujurire. Twese twamenye twanakunze, hari n'abatigeze bamumenya ari kuri 10 baje kumenya ubushongore n'ubukaka bwe kuri Fine ko Fine yakoze yisanzuye, nta telefone ihamagara ngo bakwirukane, nta gitangazamakuru cyari cyo zishobora kuza kumwitambika. Akorera mu bwisanzure bwa 50% share yari afite mu kiganiro cya siporo. Ari n'umuyobozi wa radio ya Fine FM ariko birangira umunyamakuru Sam Karenzi abonye ko bikwiriye ko yashinga radio ye. Nibwo havutse igitekerezo ariko cyari gihagarariwe n'iduka ko yabanje gushinga iduka ryitwa SK Sports rikorera hariya muri UTC, ricuruza imyenda ya siporo n'ibintu bya siporo. Ntabwo turi kumwamamaza kubera ko ntabwo yaduhaye amafaranga ariko nawe nayazana tuzayamira. Gusa y'umugenzi wacu uri mu gisata cy'imikino yagize icyo ageraho, natwe twumva ko twamurata amashimwe. Biva aho ngaho rero ya SK Sports ihinduka SK Radio yaronshinzwe uyu munsi none tariki ya 10 z'ukwa kabiri mu mwaka wa 2025. Ahari rero tumuhaye congratulations n'abandi bafite ibitekerezo, bafite imishinga
bakora kandi ikagira ikigeraho, nabo tubateye inkunga yuko ntacyo bitwaye ko bashobora gukora imishinga yabo kandi ikagenda neza. Ubwo rero ntabwo twabura kuvuga ko mu Kuronshingwa hari ibiganiro bikomeye cyane byahise bigaragara bizajya bica kuri iyo radiyo n'abanyamakuru bazajya babikora. Ikiganiro cya mbere cyitwa Frontline. Emi, Frontline ni ibiki? Ni ibiki? Ni kwa kundi ingabo ziba zigiye kwataka. So uruvuga ngo Frontline ni wa murongo uri imbere urimo urafesinga umwanzi. Bivuze ko baba bari ready yo gufesinga umwanzi, yo gufightinga, baba bari ready, bari tayari umubiri wose, bari well trained, bafite ibikoresho, mbese umubiri wabo twavuga ko aba ari intwaro ubwabo kuko baba bari tayari gushutinga ku mwanzi. So Frontline niba ari cyo kiganiro bagiye kuzatangizaho mu gitondo, birumvikana uburemere bwacyo. Dufite abanyamakuru batatu bazatangira n'icyo kiganiro cya Frontline, baduhaye nido y'ibyo bazatangirana, bajya gusesengura ku bya M23 ndetse n'inyungu bamwe mu baperezida bo mu karere ndetse n'ahandi bari bafite kuri Goma ndetse na Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Dufite Uwera Jean Maurice nk'umuyobozi akaba n'umunyamakuru muri icyo kiganiro. Dufite Edi Sabiti, ni umunyamakuru akaba n'inshuti y'akadasohoka ya Sam Karenzi, ariko ufite na record ikomeye. Abo babiri mvuze bose baturutse muri RBA, niho bahoze bakora, ariko Sabiti ntabwo yari ari kugaragara cyane muri iyi minsi. Gusa Uwera Jean Maurice yavuye kuri RBA nkuko nabivuze, yari umuyobozi muri Magic FM. None na Sabiti nawe niho tumuzi yakoraga. Hakaza umunyamakuru Joseph, afite YouTube channel aho asesengura ibintu bitandukanye. Na Joseph rero arahari, team ya batatu ikiyuzuye, iyo trio ikomeye cyane ikuzura, ifite abagabo b'inkorokoro batakongerwamo undi mugabo bihagije, igahita itangira ikiganiro gikomeye cyane cyitwa Frontline. Nyuma y'icyo kiganiro wambaza ngo ni ikihe kizakurikira? Nyuma y'icyo kiganiro hagomba gukurikiraho ikindi kiganiro ntazi izindi byo kutubwira. Ni ikiganiro cy'urukiko rw'ikirenga. Warwumvishe? Urukiko rw'ikirenga, habanjije urukiko rw'imikino, hakurikiraho urukiko rw'ubujurire. Urumva wagiye mu rukiko ashobora kujurira. Hakurikiraho urukiko rw'ikirenga, ubwo nirwo rurangiza imanza. Wibuke ko mu rukiko rw'urukirenga batagira gute? Batajurira. Urakoze cyane, ntabwo bajya bajurira. Ahubwo hazaza n'urusesimanza ruzaza hari. Ni ukuvuga ngo kizaba gisigaye nyuma y'urwo rukiko hazaba habaye icyo bita idangiza rubanza, ariko buri wese agenda agafata ibye. Ubwo rero twababwira ko icyo kiganiro cyitwa urukiko rw'ikirenga kirimo abagabo b'inkorokoro benshi mwamenye, kirimo Sam Karenzi, owner nyiri radio ya SK FM 93.9 FM. Izajya ari kwigira n'undi murongo ivugira, ahubwo nuko wari watangiye hari umurongo wo mu majyepfo za Butare, iyo ngiyo ihuye mu gice cy'amajyepfo cyane, ariko uwo murongo nturatangira. Uwo yatangiranye no wa 93.9 wahoze ari wa BBC, ashiguye BBC. Ubwo rero ni umurongo abantu benshi bari bazi, abasaza bakundaga gushyiraho mu masaha 12 n'iminota mikeya kugira ngo bumve amakuru ya BBC, ariko BBC ntabwo yari gikoreraho. Ubwo rero wabaye umurongo wa Sam Karenzi FM. Ari muri abo banyamakuru. Undi munyamakuru n'uwitwa Eme Nibizi. Wahoraga akora kuri radio. Eme Nibizi yakoze kuri Fine FM, niho benshi tumuzi, ariko buriya ntabwo ariho hambere yakoze. Eme Nibizi yabaye kuri radio y'abaturage, none nawe ari umunyamakuru wa RBA, kuko radio z'abaturage ziba ziri under RBA. Ariko yakoreraga kuri RC Rusizi y'Icyangugu. Ava Icyangugu aza muri Kigali, ariko njye namumenye cyane akora kuri Fine FM, asesengura cyane, afite ubwino bwinshi, ariko cyane cyane ubwa Rayon Sport. Saro ry'Inyanza niryo yakundaga kuba afite ubwino, ariko akaba umunyenyanza ukomeye cyane nawe ukunda Rayon Sport. Ubwo Eme Nibizi nawe no kumwitega ko ubu yakoraga kuri City Radio nyuma yo kuva kuri Fine FM asezeye,
hajemo amakimbirane yari yagiranye na Muramira Regis, ariko byarangiye Niyibizi abonye ko ibyiza ari uko yajoininga umusaza Sam Karenzi wamuhaye amahirwe yo gukora kuri Fine FM n'ubundi bagakorana kuri SK FM. Ubwo rero ariko niba nabanaguciye mu ijambo oya n'ubundi wabikoze. hari utubazo tugera kuri tubiri cyangwa se kamwe gakoremo twinshi. Umuntu urimo arakurikira kino kiganiro ashobora kwibaza ati mu Rwanda hari amaradiyo, ibyo tuvuze amaradiyo wenda twirinda kuvanga aya leta, reka tuvuge ayigenga. Tubona nka radiyo tubonaho imyidagaduro cyangwa se televiziyo nka isibo y'imyidagaduro, tukabona radiyo nka BNB FM, ibiganiro bya exclusive kubita bitwika. Ese iyi radiyo yabije ya Sam Karenzi iyo yaba ari radiyo ishingiye ku kinini twavuga? Mbere yuko nkusubiza icyo kibazo cyawe, reka mbanze nsoze liste y'abanyamakuru bazajya bakora urukiko rw'ikirenga kugira ngo ntakujyana mu rukiko rw'ikirenga kukurega ko wanciye mu ijambo n'ubwo wabikoze. Ubwo nari maze kuvuga abanyamakuru babiri, nari maze kuvuga Sam Karenzi ona, maze kuvuga Niyibizi wakoraga kuri City Radio, maze kuvuga ngiye kuvuga Ricard Umutasi. Ricard Umutasi nawe yari ari kuri Fine FM, ariko Ricard ubundi yamenyekanye kuri Radio TV1 akora kwa Kensi, aho Kensi yamwirukanye nawe ntatinya kubyemera ko yirukanwe. Undi wa nyuma yari umusaza Kazungu Clever. Muzehe Kazungu Clever parcours yitangazamakuru ryigenga rya siporo mu Rwanda ashobora kuba ari we waritangije we n'uwitwa Shyaka Clever mu myaka ya kera cyane. Kazungu Clever akora kuri CFM Contact FM. Kazungu Clever agira parcours ndende yo kujya mu maradiyo menshi yigenga, ariko arongera nasa nk'ukora revival, arongera agaruka kuri Radio 10 ubwa mbere yarakozeho, ariko agaruka naje mu rukiko rw'imikino aho yakoranaga n'abagabo nka Sam Karenzi, Taifa Bruno ndetse na Axel Horaho. Ahava we bo bahavuye mbere, ariko barahaguma abastar kuri radio yayivuyeho yerekeza kuri radio ya Fine FM, aho bamwakiriye abanyarwanda bikomeye cyane. Nawe yarumiwe ngo ukuntu yari umuntu usanzwe utari umustar, ariko akisanga abaye umustar mu buryo atarazi, ahubwo aho disi n'ahandi yakoze atari umustar, nyamara ahubwo ari uko wenda atabimenyaga ko ari umustar. Ubwo rero yahavuye aza kuri SK FM, yajoininze igitekerezo cy'umunyamakuru wa mbere mu Rwanda wa siporo Sam Karenzi. Ikibazo rero warumbashije gifite igisubizo ubundi cyoroshye. Ubundi mu Rwanda uretse nka Kiss FM yidekaraye, nubwo icisha utundi tuntu, ariko baro du highlights dutoye ko nk'amakuru y'imikino ya Kiss FM ashobora kumara iminota 5-10, ubusanga ari nk'ama update gusa, ntago bimara igihe kinini. Ariko ubundi andi maradiyo menshi n'amateleviziyo menshi arabivanga. Inkuru za politike bazishyiraho, inkuru z'imyidagaduro bakazishyiraho, amakuru bakayashyiraho, nk'uko tubona Trace ari ibintu by'umuziki. Ubwo babwiye ibindi bintu bitari by'umuziki bazana ama top 10, ama top 100, ama top 20. Bo mu Rwanda ho ubusanga bitandukanye, biratandukanye cyane. Ko waruvuze BNB ariko igira ibiganiro bya mu gitondo bikora isesengura makuru cyane cyane muri politike ndetse no muri rubanda. None iyi radio igitangaje nta kintu na kimwe bibazaho. Niyo mpamvu twavuze ko mu gitondo hazajya hacaho isesengura ry'abanyamakuru b'umwuga bazajya basesengura, haze bahere saa moya bageze saa 4, kuva saa 4 kugeza saa 7 haza abagabo nabo bajya gusesengura imikino cyangwa siporo, ariko bari baze cyane muri siporo yo mu Rwanda. Nyuma ya saa 7 haza Bianca ndetse na MC nawe azaba hari. Bavuze ngo Bianca Baby ngazaba amaze iminsi atumvikana, yaramaze iminsi atagaragara cyane mu ruhando rw'imyidagaduro. Bianca abantu benshi bamumenyereye kuri The Choice, ariko nyuma yaho ntabwo ndi sure, ariko Bianca ukuntu yatwikaga mu myaka ishize
muri iyi minsi ntabwo twigaga cyane gusa Bianca ni umunyamakuru mwiza ukundwa n'abantu benshi akaba ari umubyinnyi buriya akaba nanone n'umufashioniste kuko ajya ategura ibintu bijyanye n'amafashion show Bianca rero ntabwo nashidikanya ko ari umuhanga umusinari nawe akaba umuntu ukomeye cyane mu bijyanye n'imyidagaduro akaba na hostinga cyane akaba naramenyera mu kiganiro cyo kuri YouTube cyo kuhuza hari abakunzi z'ukuntu bita nibwo twakwimbaro akaba azaza mu kiganiro cy'imyidagaduro icyo nicyo kiganiro kizajya gihera saa 7 kigasoza saa 10. Inyuma y'icyo kiganiro hari ikiganiro gikomeye cyane gikunzwe cyane nacyo cy'imikino kiba nimugoroba abenshi bazi nk'icya BNB cyitwa Sports Bar kabari ka siporo. Hakaza ibindi biganiro byo mu mugoroba hari icyabaga kuri Fine FM ariko sinzi niba kikiba cyitwaga VAR. Nano haje cyitwa Extra Time ibaho iyo abanganyije niba mbyibuka neza amakipe yananiranwe hari amarushanwa buriya atagira amategeko ya Extra Time bahita batera penalty ugasanga iryo rushanwa mu mabwiriza n'amategeko bashyizeho ntabwo bakenera Extra Time ahubwo bahita batera penalty ariko buriya Extra Time ni minota 30 y'akamaramaka byakwanga bagatera penalty. Extra time buriya ngo ni iminota y'ingusho kuko hari ahantu ushobora kubura igikombe cyangwa se ukagikozaho imitwe y'intoki mu buryo batatekerezaga hariya ni cya gihe twavuga ko ari the band na type baba bari bahanganye kuri finale twajya tubita ngo finale ya filime ngiye ngo mbabarire ngo ndinjira kuri finale muri cine kandi the band kabisa bari tayari gupfa uri mu ntindira rero umpaye akanya nakubwira ko igikomeye muri icyo kiganiro suko Niyibizi n'ubundi we ni umupolivara aho yagiye akora hose yagiye akora ikiganiro cya mu gitondo agakora n'icya nimugoroba uretse nka City Radio yakoraga n'ubundi ikiganiro cya saa 9 z'umugoroba ariko ahandi hose yagiye akora aho tumuzi nko kuri Fine FM n'ubundi VAR yayigaragayemo nubwo yayigaragayemo igihe gito n'abagabo n'ubundi babakoze cyane icyo navuga nuko hari undi wagaragaye yitwa Mubicu yigaragaje Mubicu yagaragaye ahita akora n'aka intro kabi cyane gakubita harimo yigeze igitego cya kabiri cya Thomas Tete Partey abavuga n'amazina y'ibisekuru Mubicu rero yagaragaye muri icyo kiganiro mu ikoti ryiza cyane arimo agenda kuri red carpet undi wagaragaye ni Keza Cedric yari umunyamakuru w'imikino kuri Radio 10 nawe akora ibiganiro bya nimugoroba umunyamakuru w'umuhanga w'umusesenguzi ariko kubera ko afite n'ubumenyi ku rurimi rw'icyongereza yakunda kuzana ama interview y'abatoza n'abandi bantu mu buryo buri direct oya buriya umuntu ushobora kumva interview y'umuntu w'umwongereza akavukire akayivuga mu kinyarwanda kandi ukumva ibyo yavuze nibyo afite ubumenyi bw'icyongereza nubwo uko akivuga ntabikunda ariko uzinyibutsa kandi ukagakobyo abakobwa basobanura filime mu cyongereza uko nta numwe numva avuga icyongereza barakivuga inde barakivuga Rocky buriya azi icyongereza kibi cyane ashobora kuba yumva icyo ntagacyumva Rocky aranakizi yavuga kukivuga kumenya icyongereza no kukivuga biratandukanye kandi warukazi oya ariko nyine ko ntawe baba bakivuganye urumva barimo afata iby'icyongereza bishyira mu kinyarwanda mbese muri make ariko Rocky kubakivuganye nawe ntabwo wabuzi bazi ko neza z'icyongereza no undi muntu uzi icyongereza cyane ni Sankara ko Sankara we yiga no ku kigo cya Kicukiro Kagarama secondary school yasemuriraga abarimu haje abazungu batera nkunga akaganiriza abazungu akajya no gusemurira abarimu ibyo abazungu bari kuvuga abahize barabizi urasankara muri umuna wa Yanga hari abantu basobanura bazi icyongereza pe ku buryo n'umuzi mu buzima busanzwe akubwira ati uyu muntu ndabizi neza akazi icyongereza kandi ugasanga wenda ntabwo afite niveau d'études zihambaye ntabwo yize ibyo bintu by'amaretre ariko vuga akizi kukivuga bivuga kukivuga nabyo abizi kubera ko urumva ntabwo wajya gusemura utari muganira nabo bantu ko ntabwo bari buvuge gusa wowe ngo ntubasubize barahari bazi icyongereza nuko na Yanga yitahiye
ariko nawe yari azi icyongereza giteye ubwoba. Ntawe nakara agaciyemo ariko ntawe nendaga gukomeretsa, ariko hari abakoboyi nzi rwose usanga bakorana mu minisiteri, ariko mwavugana like akaba yumva akashobora kumva ijana hejuru no hejuru y'ijana ibyo umuntu ari kuvuga, ariko ajya kukikubwira kukikuvugisha akavuga n'urundi kavuga. Ariko urumva kubera ko n'abongereza n'abanyamerika nabo baba batazi ikinyarwanda, none se hari igihe bacyumva nabo ntibakivuge, ariko iyo bageze hano bashobora kukiga. Ubwo rero twari turi kuvuga ibya SKFM, so twashishikariza abantu nuko bazajya bakurikirana ama operation aremereye cyane kuri iyo radio. Nibyo twavuga rero ni ku muhango wagenze muri make, twagiye tubaha ama live amwe namwe bereko biri kugenda ko twari turiyo 100%, ariko ntago tuvuga ngo tudaciye muri shampiyona. Ikipe ya Rayon Sport yasitaraga imbere ya Musanze, ntago ari ugusitara ahubwo yaranyereye yikubita hasi. Iwabo ibitego bibiri, iyo mvuze gutsindwa n'ubwo ari nabyo nawe yaranabitsinze, ariko nge mbifata nk'agasuzuguro kagayitse. Ikipe nka Rayon ifite abakunzi bangana gutya, ukuntu umuvantara akabivuga gutyo aza mu mujyi akayigayisha, ukakumva gute? Oya, ntago ibyabaye kuri Rayon Sport ari byiza n'ubwanganyije, ntago yatsinzwe. Kosora imvuga kugira ngo abareye bari hano batadutera amabuye. Yanganyije, yabonye inota rimwe, itakaza amanota abiri, nta na kimwe cya kabiri cy'amanota yabonye kuri uyu munsi, kubera ko muri football nta n'ikibaho. Ariko igikomeye kurushaho nubwo rutazamu abo yatsindaga kuza igitego cya 11 muri shampiyona, ndavuga Farnganye, ariko umutoza Robertinho nawe akora utuerere tactique mu gusimbuza abakinnyi bamwe bagenda bacumbagira ntabakuzemo, aho igitego cya kabiri Rayon Sport cya Farnganye yakibonye mu minota ya nyuma, ariko n'ubundi bikarangira yishyuye igitego cya kufra, aho umuzamu Kadimendia yagaragaje nawe urwego ruri hasi. Ubundi umuzamu wasohotse, ubwo ni umwanzuro umeze nk'umusirikare uvuye mu ndake, ntago aba agomba gusubira inyuma, ubwo bayatatse byarangiye. Ubwo rero byagaragaye ko atari byiza ibyo yakoze, byaranatubabaje cyane. Ndavuga nishyize mu mwanya w'abafana ba Rayon Sport, barababaye rwose, kubera ko ari amanota meza 3 atuma Mukeba bakomeza kumwanikira. Ariko n'ubundi Mukeba nayo tumugaruke, ubundi bivuze APR na Rayon Sport birajyana. APR yari yatsinze ibitego 2-1, nubwo Kiyovu Sport yari yabanje igitego, ariko Denis Omedinho Mugande waje mu bahatanira igihembo cyiza cy'umukinnyi watsinze igitego cyiza ku mwaka, iyo bita Puskas Award, yagaragaje ko ari umuhanga mu gutsinda ibitego biri spectaculaire, biryoheye ijisho, biri fantastique, biri mignone, biri génial, biryoshye pe. Aho yateraga umupira mwiza cyane, yawutereye inyuma y'urubuga rw'amahina, akawutera kuri deuxième poto, muzamu Jihad Nzeye Rwanda bikanga bikamunanira kuwufata, kandi ubundi ari amaseve yajyaga yashobora, ariko byaranze, umutipe yaramumanitse amushyira mu kirere. Omedinho rero agaragaza ko amafaranga yaguzwe na APR muri iyi retour atapfuye ubusa. Nuko byagenze, ratsinda ibitego 2, APR irangiza match ifite ibitego 2-1, kimwe cya Kiyovu Sport. Urumva Kiyovu Sport yari yagereje kwihagararaho, ubundi muri match za Ale Kiyovu Sport yatsindwaga 4-5, cyabaga ari ikibazo kuba umuntu atayitsinze ibitego byinshi, ubundi byo byari nk'ihame. Ubwo rero icyo twavuga ku match yo mu Rwanda, ikipe ya Kigali twaraga neza nayo itsinda 1-0 cya Haruna. Abanyamujyi bashyizemo Haruna kugira ngo bongere imbaraga, Mukura nayo yitwara neza, ikipe ya Marine nayo yitwara neza imbere ya Gasogi United. Nuko shampiyona muri make yagenze. Ubundi ya APR na Rayon Sport umuntu ayivuze, shampiyona bayirangije, ahubwo indi update hari nuko wahoze ari umukozi wa APR akaba n'umunyamabanga, ngo bikeka ko yatorotse Georgine ngo audit yakorewe, nkuko amakuru dukura mu nda y'ingoma atubwira ko audit yakoreye ishobora kuba yaramugaragaje igihombo cya miliyari 1.5 mu micungire mibi y'umutungo w'ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru avuga ko yashobora kuba yaratorotse, ntago
Thousand Hills Empire twabashije kubona ibimenyetso by'aya makuru ngo tuyemeze ko ari ukuri, ariko nuko bivugwa ko yatorotse nyuma yo gukorerwa audit irimo igihombo kingana gutyo. Bigaragara rero ko APR yahombye amafaranga menshi, nubwo Jorginho yari amazemo imyaka myinshi, ntago raporo ya audit yari yaboneka ku buryo abantu bavuga ngo byagenze gutya, ngo ni muri uyu mwaka cyangwa uyu, cyangwa ngo byatewe n'abapampe cyangwa abandi, ntawe wabona ubushinja nonaha. Ariko umutungo mubi utaracunzwe neza, ugacungwa mu buryo bubi mu ikipe ya APR biravugwa. Ni amakuru rero umuyobozi wa APR Brigadier General Deo Rusanganwa yabashije kuvugaho, ariko ibyo byo gutoroka byo ntiyabivuze gusa, yemeje ko ditse yabaye, nubwo ibyo bindi byo atabyemeje. Andi makuru atariho ivumbi, tukiri mu ikipe ya APR, nuko bamwe mu bayobozi bayo ndetse n'abafana, umusaruro Darko yagize mu gice cya mbere cya shampiyona muri yari akwiriye kwirukanwa, ariko batangaje ko umutoza Darkonovic, umunyaserbi utoza ikipe ya APR, ko bigoye kumwirukana kubera ko bisaba ko hari amanota runaka yatakaza muri shampiyona. None ayo manota yatakaza akaba yatuma yirukanwa, ariko byagaragaye ko ayo manota atarayatakaza, aracyari imbere kandi ibyo ari gukora biracyagaragaza ko rwose akazi ke kakigenda neza kandi kakirinzwe. Ubwo basubiza amerwe mu isaho, abumvaga ko umutoza Darko yakwirukanwa. Bizagorana, numva afite kontra y'imyaka 3, umwaka wa mbere nturanarangira, kugira ngo yirukanwe bizasaba ko atakaza amanota runaka nubwo atavuzwe umubare, ariko bigaragaza ko bigoye ko APR nayo yayatakaza. Ni ikipe nayo izi kwihambira. Ubwo update rero twabaha tukiri kuri shampiyona mu Rwanda, nuko amakipe akurikirana ku buryo bukurikira. Turavuga amakipe ya mbere ko niyo mafarasa ari guhatanira igikombe. Ikipe ya APR iracyaza inyuma ikipe ya Rayon Sport kubera ko amanota yari 5 yabaye 3, hasigayemo match imwe. Rayon Sport itakaza match imwe, APR yanikira ikayitwara umwanya wa mbere. Nibyo rero twaba tuvuze kuri shampiyona y'icyo cya mbere mu Rwanda. Nizo update twaba tuvuze mu Rwanda. Abakinnyi bakomeza kwitwara neza bo b'Amavubi, ntago byagenze neza kuri aba bataramo bakinira Amavubi bakina hanze y'igihugu. Benshi muri bo kubera ko Mugisha Bonheur ukinira Stade Tunisia muri Tunisia batsindwaga na Esperance de Tunis igitego 1-0. Umukinnyi wacu Mugisha Bonheur yari yabanjemo, umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi. Izindi match zabaye nuko Hakim Sahab ukina mu cyiciro cya mbere mu Bubiligi mu ikipe ya Berchkot yakinnye umukino wo mu mpera z'icyumweru banganya na Charleroi igitego 1-1. Urumva iyo kipe iracyari ikipe akinira. Hakim Sahab iracyari ku mwanya wa nyuma ku rutonde rwa shampiyona. Urumva ko ntago byamworoheye. Innocent Nshuti ikipe yatsinzwe igitego 1-0 mu mukino ubanza w'irushanwa rya Azerbaijan Cup. Urumva ko nabyo bitagenze neza. AFC Leopards yo muri Kenya ikinamo umukinnyi utayizamu w'Amavubi, nayo ntiyitwaye neza kubera ko yatsinzwe ibitego 4-2. Igitego ya retour rero urumva ko yaragayitse. N'andi ma update atandukanye y'abakinnyi bakinira Amavubi kubera ko na benshi ntago ari bakeya bagendaga bagira uko bitwara, bitwaye neza. Arahiri Tripoli mu cyiciro mbere muri Libya akina mu myugariro Manzi Thierry mu cyumweru gishize yatsinzwe yatsinze Al Malab El Libi ibitego 3-0. Amazina abagoye y'Icyarabu kuyasoma ntago byoroshye. Nabwo rero itangaza ko yasinyishije rutazamu Medetera Amavubi Bizimana Jihad, akaba ari na kapiteni w'Amavubi ngubu imukuye mu ikipe ya Krivibas yo muri Ukraine. Nizo update twavuga gusa n'umunyezamu Ntwari Fiacre kubona umwanya wo gukina bisigaye bimugora ko ntabwo yigeze akina muri match
Kaizer Chiefs yatsindagamo igitego kimwe ku busa muri mpera z'icyumweru. Tuba dufite ama-update ku wa mbere menshi cyane y'abakinnyi b'Amavubi baba bagenda bitwara neza. Ubwo rero ibyo mu Rwanda twaba tubisoreje aha ngaha.